ahamore kogu abeji babire niboreke ebintu ebibakozire ebiri kubasa kwera abahingi omukutungura omutindo gw'obuhingi n'oburisa otireho n'okukora research omukurwanisa okushisha eby'obuhangwa bw'ensi kubanga we mukimanyi ennaku zino kufuna emirimu si kyangu. The office jobs are becoming very scarce. Katugezaako okubawa skills. Omwana aba afulumye with a degree kyo kyakyasobola okukola singa batafunye mulimu kyo kyakyasobola okukola. Omukoro gugukirwa Joseph Asasira orukura eby'obuhangwa bw'ensi Bwambara City hamwe na Avis ekitongole ekitari kya government ekirukura project zo kubangura abanya-Uganda omu by'obuhingi n'oburisa kandi aba basimira omurimo guriyo nigukorwa omu mashomero. Actually, the government is promoting science-based innovations. Hatu washanga ngo abana bibakora na projects zabo nchibanchi juarana na n'intekateka ya government yo promoting ibintu bya karamagezi na science in environmental conservation and promoting agricultural productivity. None mukutandika abazire bakambatekateka ngo abana tuza kubiha gukora mu academics baze mu bintu byo kuhinga konkati cyecu ito tuyontoreka ngo okusoma tukusoma ekitabo no kwegesa omuntu omutima akamanya omutima gwe kirimu akihena n'eki cyayine omugongo n'ekiryo mu rugo kikargayo. Amashomero anagonka omuburenje bw'izoba nigo gaganyirwa mu project egi ekyabahango bashabire government okongera sente zeri kuto mu mashomero ga senior kibase kwera beji na munongo mu karicira mensya ngo batunga obukugu oburaba biseho nyensya. Ntwamangu amashomero gafuna kasente kandi bakapromotinga abana kugira ngo bakoreshe ubwenge bwabo ubwenzarwa izo kufuna projects nyingi iziraho basa kwera environment kandi increasing an agriculture productivity. Tuyigiriza abana vegetable farming, urban farming, tubayigiriza okulima ebintu mu greenhouse baberenga balima throughout the year. Abeja babangwirwe basimira ab'ekitongole kya Avis okuletaho emishomeji hamwe n'ekitongole ky'ebyobwegese okuhindura omu kariciramu ngwabwo kuba batandikire kugiganyirwamu. Tufuna skills nyingi okubatiza bo kuba bakabaza omu klasi kuruga sha 11 mpaka sha 11 babyama mbaho bamara secondary konkita bani curriculum na hati atogo an old curriculum aine kubanza yamara kushoma wafunira omurimo bwatagufunire aine kubanza yajena yaza kwega skile jine myaka ndije yari nashisha konkanyo enkati nimba ndi yishomero kandi omukandi yo ninkora business ndiyo nifuna sente. Abejaba hati nibija kweta bamureko gwa rurengo rwihanga ryona okoreka ebibakozire omukwayahayana n'agandi mashomero ahamureko gurubahe 2008 ari Ganga Girls Secondary School omuri Ganga Gashakwa Ram Edwin.